Banyarwanda, ikipe ya AS Kigali mu nzira y'umusaraba w'ibibazo biyugarije kujya muri RGB bikaba umuhango. AS Kigali ya Perezida wa Ferwafa Shema Fabrice igeze mu mayira abiri. AS Kigali nisenyuka, komite nyobozi zayirwaniraga ziregura. Nisenyuka biragenda gute ko nta bufasha umujyi wa Kigali uyiha? Kuva u Rwanda rubaye repubulika nibwo abategetsi bagiye bashinga amakipe. Hari amakipe yashinzwe ashingiye ku makomine, ibigo bya leta no kuri za minisiteri. Mbere y'uko twinjira mu nzira y'umusaraba w'ibibazo biyugarije ikipe ya AS Kigali, tugiye kureba uko kuva mu 1963 hashinzwe amakipe yakinnye umupira w'amaguru mu Rwanda akaza gusenyuka. Turebe akiriho, twongere turebe nuko n'ubu hashinzwe andi agahindurirwa amazina cyangwa agasenyuka. Minisiteri y'Ingabo z'igihugu yashinze ikipe iyita Garde Nationale yakinwemo n'abasirikari n'abapolisi kugeza mu 1973. Ikipe ya Panthère Noire yagaragaye mu mupira w'amaguru mu Rwanda 1974 nayo yakinwemo n'abasirikare n'abasivili kugeza mu 1990. Minisiteri y'Ingabo z'igihugu yaje kugira ikipe Eclair FC yakiniraga muri Kanombe. Bongeye gushinga Ejena FC yakiniraga mu Ruhengeri. Izi kipe zavuyeho mu kwezi k'Ukwakira mu 1990. Kuva mu 1995 Minisiteri y'Ingabo z'igihugu yashinze ikipe ya PFC, Volcanique FC, Intare FC zinjiranye mu cyiciro cya mbere muri shampiyona. Ikipe ya Volcanique FC yaburiwe irengero. Intare FC yaratagangaye kugeza naho yiswe Junior ya PFC kandi zitangira gukina imwe yari ifite ibyangombwa byayo. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yashinze ikipe ya DMR. Benshi bahamyaga ko yari y'abategetsi. Ikipe ya DMR yarangiye mu 1973. Komine Kiyovu yashinze ikipe ya Kiyovu Sport n'ubu iracyariho. Komine Gishamvu yashinze Gishamvu FC yavuyeho mu 1976. Komine Mukura yashinze Mukura Victory Sport nayo iracyariho. Banke nkuru y'igihugu yashinze ikipe Amatare FC yarazimye. Tuze muri AS Kigali turebe uruhuri rw'ibibazo biyugarije. Kuki barwanira kuyobora AS Kigali bakanarwanira kumvikana kugeza baganye ikigo cy'imiyoborere, bakananirwa kumvikana kugeza baganye ikigo cy'imiyoborere RGB? Ubwo hakorwaga ikiswe amatora ataravuzweho rumwe nibwo kuva 23 Ugushyingo 2023 Rindiro Jean Chrysostome yatorewe kuyobora AS Kigali asimbuye Dr Rubagumya Emmanuel wayiyoboraga by'agateganyo nyuma yo gusimbura Shema Ngoga Fabrice wagiye kuyobora Ferwafa. Iyi iracyari Ingenzi TV. Vice Perezida watowe muri iyi komite iyobowe na Rindiro ni Anne Lize Arida Kankindi, mu gihe Habanabakize Fabrice yagizwe umunyamabanga mukuru w'ikipe. Nayibutsa ko mbere y'uko shampiyona itangira AS Kigali byari byayikomeranye kuko ku isoko ry'igura ry'abakinnyi itigeze igura n'umukinnyi n'umwe. Havutse amakimbirane yavugaga ko komite nyobozi ya Rindiro atari yujuje amategeko yo guteranya abanyamuryango, bityo ko komite ya Dr Rubagumya ariyo igomba gukomeza kuyobora iyi kipe. Impande zombi zagonganiye inyota y'ubuyobozi bw'ikipe ya AS Kigali zaje kwemeranya gutegura amategeko akanozwa hakazaba amatora. Icyaje kwitwa amayeri cyabaye ku ya 17 Ukuboza 2026. Mutubabariye, icyaje kwitwa amayeri cyabaye ku ya 17 Ukuboza 2025. Dr Rubagumya Emmanuel yandikira Ferwafa biciye mu munyamabanga mukuru wayo asaba guhagarika ikibazo cyari cyazamuwe nawe ku wa 27 Ugushyingo 2025. Aha benshi basanze byari bikozwe mu nyungu ze bwite, nubwo bavugaga ko ngo bicaranye bagasesengura ibibazo by'imiyoborere n'amakimbirane bakabifatira imyanzuro ihuriweho n'impande zombi. Hariho abadutangarije ko ngo haje kuzamo izindi ntambara zivuye ahandi cyangwa se izindi mbaraga zavuye ahandi zikabategeka kumvikana. Aho dukura amakuru ngo ni nabwo bategetse Dr Rubagumya ko agomba guhagarika ibirego aho yabitanze hose. Uburindiro aravugaho kuba atarubahirije ibyo yumvikanye nabo yasimbuye, kuko komite yasimbuwe yongeye gusubiza ikibazo cyayo muri RGB ibasaba kugikemura. Kugeza amagingo ya AS Kigali iyobowe na Rindiro wungirijwe na Kankindi, ariko nabo ikaba yabananiye. Umujyi wa Kigali wo uvuga ko nta kipe ugira,
ukivugira ko utera inkunga ikipe eshatu zishatse zakwivanga zigakora imwe. Amakuru akomeje kuzenguruka n'ay'uko AS Kigali igomba kwegurirwa abayishaka. Aha hakaza ikibazo cy'uko abazayegurirwa bahindura izina, umujyi wa Kigali nawo ukabyanga. Umujyi wa Kigali ntushaka gutunga ikipe y'umupira w'amaguru, ariko ntunashaka kurekura AS Kigali. Mu gihe ibibazo byabaye umurengera, hategerejwe kureba niba AS Kigali isenyuka, kureba niba yegurirwa abashoramari igakomeza kwitwa iri zina cyangwa ikarihindura. Abayovu babyungukiramo kuko Kiyovu Sport yabona amafaranga menshi. Iyi ni Ingenzi TV.